Sarik kaham joto media ni je tangphang rongno tini sing Tripura Bhavan oro meeting asulaikha Delhi YTF ni ti sing Tripura Youth Tripura Federation ni kaisa unit khajaka Delhi boro buskang ni salo je sini demand gede tibaleno tei tebo choba kra khaitani buba grano phan kra khaitani boro tinin simi logiri thanai oroni sing executive committee bo chongjaka somok khana district committee ni logi kana bumi Delhi unit ni bo list noknai okay dai ozani joto adong rogno YTF ni je chongjangnai rogno ang congratulations ruo haidi dai bongno logi khai phan kra ke samung tangnai bagui bugar mate phan kra khaina bagui dai geta tibale ni chobabo singjodan thanchakai tebo choba kra khaina bagui bor jotno logi YTF committee Delhi unit ka hongwe beda hambai guri and program kan bela hambai Meleknya hambai ini sering Bhavan diliwo boy khainai sang khainai onai joto phaimaya phane je phainai do bai chung buskang chini greater Tripura land ni sobano sini national capital tei busang focus khainai ni bagui sung kaisa YTF unit club laikha committee khalaikha o committee chini YTF district committee ni equivalent nai power nai tani ke diligo je tongnai rok chini buskang phainai chalo chung diligo choba khaipai pro ke boroni onek choba sunangbu bhumika tongbu borok chini Tripura haste ni kobangma phainai diligo jaga sia nini hafar sia omhairo kobangma phainai rokno choba mani logiwo tei bu boroni chamung nongmung tongmung bor tongjanai omhairo enam khainani bagui belai ke boroni bhumika kotor han bagui chung first ini diligo YTF ni kaisa unit committee form khailekha mochini president sai thanka tei singo khana Tripura haste ni joto district committee no declare khaimani loge ini ni Delhi ni je unit committee no bu declare khaijana